Wonde ta mtembendo ni Kiamene kafini azimana na mwana leto madhidi ya utukuboru ni Purity Richard. Kiama KIAMBAS ni KINGATA MC wa KWOROTWA KANANU kuma kiri kamite CIONTHE cia mbunge ya Meru nyuma ya bakurekana na wetande na gavana wa Meru KAWIRA Mwangaza bobo yete ntukuinkai nyuma ya mwandiki munene wa kiama kiu nende MBAS kwethira tumire MC urole ti UBATI kwethira kiwatana na gavana wa Meru kaiteno kauna wora wa MC obogete istimudi KARINGA awete na ataririti IMANYARA bamunenkira mukano mbule Kiamene kiu nontu kagwatha kiama kiu kitaka mwandiki wetu Nzito Muthuri Murioki katwambire cio tukuboru Migamba mugambi manyara mwandiki munene wa kiama KIAMBAS kuuga ati guti MC wa KWOROTWA kinya umwe ubirikithwa akionekana na gavana wa Meru lakini uro nominated kana uro tithuri uri o ibaro ikiameta kurungamira kiama na ari assembly uu ati umba gwita wa KAWIRA aikinya no banywa chai kana bari auga na gusupport KAWIRA nontu uu arungamirite members ba kiama na members ba kiama pati mutumite wa KAWIRA watu ekogeta no ugo nominated disciplinary procedure to atumira ukundiscipline ikedwe ikari muno nondo tukwakuria ugwe nura gutumite no uretete ku represent antu bariku kana kiama ina kira kwete rutha rwa na imuthenya na arua ni kuonekene kiboko giki kigwite RUTH KANANU ura ni MC wa KWOROTWA na kiama KIAMBAS ura bonekene bakethenia gavana KAWIRA kagita kati kuraja ala muthenya na arua kukurukira mukano kia kiama KIAMBAS no DMK kiogora bandikite baruga ekurita RUTH KANANU kamitini CIONTHE ithanthatu irainde ne mbunge ya Meru uju ni MC wa bothugu cio ruguru Patrick Muthuri akithoma ripoti iji kagita kara kurungamirite speaker. DP party therefore gives notice that Honorable RUTH KANANU Rimungi, nominated member of the County Assembly of Meru by DP, be discharged from the following committees and any other committee she may be nominated to by the party. Committee on Selection 2, Committee on Public Accounts and Investment 3, Committee on Agriculture, Livestock and Fisheries 4, Committee on County Health Services 5, Committee on Education, Technology and Vocational Training 6, Committee on Land, Economic and Physical Planning. U.S. Faith-Free Dennis Kiogora DMK, MC Abogeta West, Minority Whip, and the letter is copied to Party Rinda DP, the Speaker, the Secretary General DP, and the Minority Rinda and County Assembly of Meru. India mnabubu MC wa gatene wa bogeta isimliki KARINGA nonekena gitauge bwawe kiri mwandiki munene wa kiama KIAMBAS mugambi manyara kukinya kuvuga akagitabura ka discipline members ba County Assembly hankwenda kwira members ba County Assembly bakamaka na bakakira mugambi manyara atina power ya kubenga Kiamene hana power ningane nkiri kiama ni National Governing Council ya kiama Naituye National Governing Council ya kiama members ibao nukuigwa so watu kakirito mulungi atiaritie rene kivuti atiaritie hata officials bakiama batiaritie timu mtu umwe bati kwaraja on behalf of the party kwenda ku advise our Secretary General wa kiama KIAMBAS na karaende guru na nyiye na thikiri uranto bakuga na gaturetera dictatorship gi kiama kuringana na KARINGA augite no mwanga mugambi manyara aya kiama kanya kwatuka mugambi manyara akiendelea kwa alundenja kana kwaria wenka on matters party batuye tukamwita Kiamene KIAMBAS Secretary General tukire Secretary General gututhikira bia mabira pingi bigo tu Secretary Generals na arua kiama kyanju bilino kuona Benadina na Secretary General wao no tuba kwaragia tu ate consulted members kiama kya KANU the day ndoni gikinga Nick Sarat no tuba kwithwa Nick Sarat yarari ate consulted kiama mugambi manyara tuthikite kwa tukinya point ya tu mugambi manyara no miare ari Secretary General kiama kuntu bakwaragia ate consulted members ngiripotera World TV Nzito Muthuri Murioki.